Tekum nu polo be sai sen pan pan yang so bhai pi chang ni YouTube channel janga ka jing tip technology. Barakan ni kasni nga ko ni kai pi bakum nu ba pi la ban recharge ya ka BSNL prepaid ka sim card jang pi. Link bao new app bagi code u BSNL self care app. Dai link in pe ani po Play Store. Dan ni da pi dan ha ka iPhone te pi la ban pe po App Store. Sala yani jerong so type BSNL self care app. Ani jerong. Tapi lawan ini ngat yang ada download lupa, kita download kan ini BSNL self care app, yang sudah ini open. Tapi dalam bila ada kan open kuni kan selalu ini dengan sapan password AI. Tekan mau log the P1 yang kong ini pihak one register ya lagi. Nggak register do link bau number phone, kau tahu number BSNL jangan. Ya, kakambiang untuk nama dengan OTP AI, musuhan direct. Tapi lawan ini kan jika dek account jangan dengan leh ni harum kini deki popular practice dekat kau ika recharge ke belum special bang amut ban recharge styling ini apa ini forum bagi to quick actions recharge yang apa ini apa recommended packs kemudian kau ika ban news pak kani news pak kan dari news kini kadai she's part dan ka SMS she's me buat call kadai unlimited STD ro kadai unlimited mereka berpela jong kani kadai namar ba kadai ka plan validity jong ka kadai live spark kadai pusan sini nah kata kata udah pi recharge da kani kan new spark kadai penyo ka validity kadai live spark kadai pusan buat ka freebies kadai tang repost ni freebies kamu mengilak ban use ya ka internet SMS AA tang po ani kan repost ni ndai ya ka validity bat kan ya be ado live spark kan ko Samsung dengan link ini pa yan ya po tidak to ani pila ban apply coupon dengan link ini apply coupon yes ka coupon ka long tengah hak sale tang nyos pa nyo po ka kamu ayo 100% discount na to na nakabay nyos pa kanday pun nyos ka ngap sale na tang nyos pa nyoko tingnan ini harus continue dia dapat ada continue tapi mudah sale dah ka ATM jong pi selainnya debit card dengan sale dah ke ATM jangan save sementara dengan spin EAP dah ada tapi pila ini lah pola ni po bill desk ada pas fill up ya kita ki badan kamani ke card number expiry date jam card number ATM jangan buat CVV buat ke kerteng jangan marbangan laban siu oke ini noni room make payment itu sudah di pelok kalau proses dengan ambil OTP tidak lapor OTP dengan isu verify baik direct ke OTP lawan dengan layan info message sampai ke OTP dengan type OTP oke kalau lang hori kita ini recharge successful dengan ada recharge pelok pila ini your credit will expire on Sauterik benai bandriu arjar arkolai kamu tahu benai bandriu /snem capability jangan kan sa adu snem tam nang ni benai pemerintah ini adu next June 2023 Sauterik kita kan tu pelok tapi pila pen page kan ikap plan napo na BSNL self care app tidak pilih yang tu tambah pihak lagi aku tu plan bapi long eligible na am kadon na am ani apa number phone bapi register nomor dan ki bam long road ban recharge kan ni kapak tanggi tu ki balong teka long ban recharge pihak lagi ni recharge te pihak lagi ni room kan kadon na am kan ni kapa news pa kan pun nyaw da kamdan ani da fi klik hani da ki tho kamlong re phi bapi na yu te kamut kamlong ba Ndenga pat kathok bakalong
kamut kalong bangan recharge ka to plan rei kan sa leno e ke pisa jong pi na pi recharge ro ka balance kan kot tamba ka yubat kan long kan kot na po na bank account tamba ka tu ka recharge pat kan namwan le depend sa chulos e pisa tang ta kolok boleh sibon ma pila pe ka ni ka video jong a semua ban like share ban subscribe